Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk tepukin tiang beli ngajak adi mekurenan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jani memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepetang ngai iraga memanas ngemasin raga mepalasan pele besi dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anak emwani belan dini ditu memitra de orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iraga memanas emasin raga mepalasan pele besi dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang anak emwani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati sing jema kejang lo anak emwani belan dini ditu memitra de orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati
dadi kekene sebilang ngelah tunangan restate megatin tresne abulan 2 bulan lantas pekat di jalan yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne ada dogen ne dadi kerana ngae unduke buka kene apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau apa bersebocok goban tiang ngai nak lo sing juari sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne ada dogen ne dadi kerana ngae unduke buka kene tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau sebocok goban tiang ngai nak lo sing juari metunangan
jegeglo ngai beli starter jatuh hati lo mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati di subane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan yen tresna sing hitungan apa-apa kadirasa dakin gigi merasa coklat sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang mecah plaga di pengkolan ilo nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel uku dane cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap naik ilo besu perlu sangkol ilo ajak mulai pangsing salib di pengkolan sangkol kilo kau kegadok jas ton cenik kal adokkan nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel uku dane cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap ngai ilo besu perlu sangkol ilo ajak mulai pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegandong dias ton cenik kal adokkan
Yen nentu timpal lo apa moni, adi jujur ngorang yang nak wani. Jangan curiga belikan adi, pasti ada main di durin beli. Subat keken beli Udah soleh pesan laksanan adik Selesai kewan otaknya cek kisi-kisi Nangis bani akan beli Nyari orang sinyale jelek ganti timpal adine yen engko timpal lo apa moni ati jujur orang yang nak wani nyansan curiga belikan adik pasti ada main di duren beli selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh SMS ne sayang selingkuh ngejani tunangan tiang selingkuh ngejani tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya timpal adine yen engko timpal lo apa wani ati jujur orang yang nak wani jangan curiga belikan adik pasti ada main di durin beli selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh SMS ne sayang selingkuh ngejani tunangan tiang selingkuh ngejani tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya pasti tunangan tiang selingkuh Ketara SMS ne sayang selingkuh ngejani tunangan tiang selingkuh ngejani tiang pedih sing terima tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya selingkuh tunangan tiangnya selingkuh
keseselang ento tua mula perjalan hidup karma iraga aneh pidan jani marah kerasa sayang tetap jalanin ngali jatah ben manis. Yang nepuk timpal usaha lebihankan sekalian iraga ada pesan to sangat iriana kamu main ngaba orta nyambatang aneh boya-boya apang bekerja anake percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa jani ngelah mani telah tetap bersyukur ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo mulahang isen basah dirasa mengasakan angin nawang buat ngidan karmane nyansan ngalungan itu beli sanggot ngai nang ilo makanya sabilang wai timpal usaha lebihankan sekalian iraga ada pesan to sangat iriana kamu main ngaba orta nyambatang aneh boya-boya apang bekerja anake percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa jani ngelah mani telah tetap bersyukur ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo mulahang isen basah dirasa mengasakan angin nawang
Loh, belikan luas mekuli Kal ngalehang ilo rejeki Loh, kanggo wangempu pedidi Deeng sap ngaenang pianake daran nasi Kalain beli mekuli dengaden kemumai Jam itu beli sube megedi Jam 5 beli bejumah dini De kadena beli melali Beli ngerti iloh ibu jumah berdiri Ngantiang sepetekan beli mekuli uling ngetuni Yening luas nganginang kesidemen Karangasem beli sing demen macem-macem lo Yening luas ngajanang uli bangli ke di metro beli sing lakar memitra Yen ada beli ke Gianyar tampak sireng manukanya aneh penting man sekaya Yening luas ke Badung uli petang ke Ungasan Ngelah hutang pangidang ngelunasang Tenang gen ilo si demen Karangasem beli sing demen macem-macem Jam itu beli sube megedi Jam 5 beli bejumah dini De kadena beli melali Beli ngerti iloh ibu jumah berdiri Ngantiang sepetekan beli mekuli uling ngetuni Yening luas nganginang kesidemen Karangasem beli sing demen macem-macem lo Yening luas ngajanang uli bangli ke di metro beli sing lakar memitra Yen ada beli ke Gianyar tampak sireng manukanya aneh penting man sekaya Yening luas ke Badung uli petang ke Ungasan Ngelah hutang pangidang ngelunasang Tenang gen ilo si demen Karangasem beli sing demen macem-macem
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konden kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konden kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ban pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirip tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, jangan ada lama bangsat Kim. Torari, tirari.
Sing ada apa, sing idang orte, cuma dogen bilang wae sing nekang sekaya. Sing ada apa, sing idang orte, kena ingoh paling hidup sing karuan apa. Semengan tukang pipis satu sang, kekepeteng masih seduang tali. Ken-kenang tuh sing ada pemasukan, yang penelane kenceng sebilang wae. Sing idang ngomong, jeg pragat bengong, tuh sing ngelah pipis nelakan seluk di kantong. Sing idang ngomong, jeg pragat bengong, beli teh paling enahan kantongnya bolong. Maka jangan ngajak mengipi, apa ngidang sugi rejani, pangidang cara lelipi, ngama acepok betek selesai. Kita nyuju bulan, kita ngempok di bintang, sebet jalan ke bang, makenyem dia tungang sehang. Sing ada anak nawan, apa ane rasanya, pantu sing pengang pedidian, jalan jani bareng-bareng megencekan. Sing ada apa, ngomong, jak pragat bengong, pelia teh paling enahan kantongnya bolong. Maka jangan ngajak mengipi, apa ngidang sugi perjani, pangidang cara lelipi, ngama acepok betek selesai. Kita nyuju bulan, dia tungang sehang. Sing ada anak nawan, apa ane rasanya, panggil sing pengang pedidian, jalan jani bareng-bareng megencekan. Kita nyuju bulan, kita ngempok di bintang, sebet jalan ke bang, makenyem dia tungang sehang. Sing ada anak nawan, apa ane rasanya, panggil sing pengang pedidian, jalan jani bareng-bareng megencekan. Sing ada apa,
kabus kebusan lahar gunung agunge nu kebusan kena beli rikala dising nu disisin beli ulian peleh beli padidi dasiran angin di bator kinta mani ngingatan kena raga nadi mejani subeng halahin dewa balik milih nak muani medasi dan mula saja beli campahkan adi sing bisa beli ngaji yang kesna mejani mara beli merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali sing kanti adi menyakit hati dasiran angin di bator kinta mani ingatan kena raga nadi mejani subeng halahin dewa balik milih nak muani medasi dan mulai saja beli campahkan adi sing bisa beli ngaji yang kesna mejani mara beli merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali sing kanti adi menyakit hati jalan ke pelaminan kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali sing kanti adi menyakit hati sayangan kal tresnain bali sing kanti adi menyakit hati sing kanti adi menyakit hati mejani adenan subuh gantung diri Dijeke sayang beli bidan Hani tiang idaman Di saat yang benar-benar sayang Jani anggon di tiang selingan Beli cara beli baju Saya meanggoyan anu baru Di subane beli wade De jani tuah gantong beli
Apa beli pura-pura sayang, apang tiang nyerahan mekejam, di subane serahan mekejam, lantas tiang mekutang. Lamun sebeamat norahan, randa di tiang ngaleh nelena, perhatian belini bengejohan, secara lugas bemasentian. Di bibir beline dogen, ngorahang serius, kenyataan de mabade, si duringai pipin tiang balos, magadi beli magadi, oleng gini jabuwen baik, magadi beli magadi, oleng gini jabuwen baik. Apa beli pura-pura sayang, apang tiang nyerahan mekejam, di subane serahan mekejam, lantas tiang mekutang. Lamun sebeamat norahan, randa di tiang ngaleh nelena, perhatian belini bengejohan, secara lugas bemasentian. Di bibir beline dogen, ngorahang serius, kenyataan de mabade, si duringai pipit tiang balos. Di bibir beline